Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 9615847757. Ka Sarkar Meghalaya House Nam Arajar Poar, Kalashim Yakarai Ban Butno, Yaka Border Outpost, Jonga Meghalaya Police, Hagashnong Mukro, West Gentle Hills District, Nula QA Ki Jaka, Ndri Haduk Menta Mene, Ompat Shimala Satya Ban Yo Idak AA, Bagani Jingpin Mana Jonga Sarkar Meghalaya, Ban Bu Yaka Border Outpost, Hagashnong Mukro. Hadi Gajing Shimra Jonga Sarkar Jilla, Kador Bashnong Mukro, Nadu Usnam Arajar Poar, Klarai Bandawa Berben Bu Yaka Border Outpost, Hamut Has Yang Kwai, Kemudian Hakapu Jonga Shnong, Barki Elaka, Labang Nong Pelut, Nika Block 1. Ban Pinbor Yaka Sarkar Jilla, Bakan Bu No Yaka Border Outpost, Kipat Ba Nong Shnong Jonga Shnong Mukro, Klarai Ru, Ban Omishim Benta, Hak Election Jonga Gentle Hills Autonomous District Council, Hendik Laweng No Yaka Rai, Hadi Gajingkula Jongi Bor Sinshar Jonga West Gentle Hills District, Ban Bu No Yaka Border Outpost Mardor. Nagbintag jing song-songan juga nong song-sonong Hagashnong Mukro, ke Sarkar Kelabu Yaka Temporary Camp Jongi Pulit Meghalaya, Halum Palang Mukro, Hadi Gajing House Nam Arajar Poar. Haka Apundru Truk Rampang Arajar Posan, Dagajing Betha Jongi Bor Sinshar Jonga West Gentle Hills, Kedor Bashnong Mukro, Kelapun Long Gajing Alang Hapadeng Kinong Song-sonong, Batki Officer Jonga District, Haka Bala Sakilang, Daka Additional Deputy Commissioner Kong Bibla, Assistant Commissioner Ba GH Pasa, Baru Additional Superintendent of Police Ishan Gupta Nologi QAD. Kamu orang ibu tu kamram yang kami nong lam sedang berkamram yang kecilong le, untuk kunci di keyboard untuk fight, naduk di district administration, naduk di police department, waiwa kam dari tip dari benai le, atau ada poi ceduk, sakit deputy CM le, orang arngut ki, uman hijau por kam chairman yang original committee umah usar sebalang dahar, hijau por le u minister in charge yang home police department, naduk isar Preston, naduk dari chairman ipor, lepas senyau hijau tu ni kecingnya yang kecilong, Andrei. Aduh, hadin wad dapat senyau ni por cipor wad lagi senam mencuale hito jinge yang cenong dapat senyau ni por cipor umem cimkia umem gono le respon neliang yang government dahlor kita ginong rim da cimi ke tu gerai hak handai trik yang menayon kong arjar pusan neliang gedor bar cenong da cimi ke wi gerai to udam no yu cim benta ya kini ke MDC election kam kadak ko penyu cik perthai to wa ke cenong mukro adu kate dang im go hijing tenjing smith ane kijing citom jing sersa senyap komen uang utawa hagatu ke cepau trik yang pada Februari dah MGJ kelam the 1% le neliang yang ke district administration the one le dosar JH Pesak Chief Magistrate MCS the one gi dapat senyau gi wai wada bu gi ya ki jingkular in written the bu gi jingkular lengba gi jingtho dapat senyau gi akmat gedor ba cenong wai wada ko wi gesur hiti pon neliang gedor ba cenong le the kloi ko weng ya ketu boycott ya ke MDC election halor ki kendon untuk ke Sarkar wan mikmat dau sar JH Pesak wan mikmat ya government hiro kuwi wan mikmat bu ki jingkular lengba ki jingtho ki wadam ini dah ini por hachwa ulai ki jing kelam cikmat neliang yang igro ba cenong kamu ada yu ila kuwi ka jimput berapa ba lene ke notice ko penmi ka arpundai trik yang bena Januari yang senam arjar pusan wa penmi da ka office yang deputy commissioner yang West Gentle Hills wada ong wa hadin ke memorandum lene hadin ke kot kisla di wad persnyau do he chnong uspetri chnong yo dor ba chnong mukro de persnyau gi wai wad bu gi ya ka ne ke sngi ka arpun rutrik yo man kam ko wi ka dorbar akawa da pta i kam ginong ilam chnong le to pun tipaj ba hp kami khon yo ka chnong woni te da boy le se snyau per snyau pla bi to ong bi wiki lene wai le wa hijing skat iklam to iklam pra nong ilam untuk iklam kan mi khmat paj ba rekam persnyau ipi wa kam ko notice si wa idebut i wa permi aku arkon detrik na liang yang ka kibor to pai liang ka office yang deputy commissioner dong gi to hampen tipaj ba wai wa habi kalam ile akmar paj ba kana wa cibun gi jinge yang ka chnong yo snyau ile na liang paj ba lai ju ipor te ha ito wa ka tu ka chithi notice ko permi na liang ka deputy commissioner dong gi to wa do bu i ka sngi ni yo iklami hei to gi jinge yang ka chnong pro kam ju le gi jinge hei to ka security concern hijau ipor le kiwi tuan kijing yang kecnong. Dah 12 poi cak bertak wa khmat ha.
hewi to wa kaya ko da iklami hewi to katua gerai kaya ko chwa purai katua gerai ko da chimi katua sngi pautrik yang mulai Februari hai ti por wengi to boycott di election wa pun senyau ini kantam wa da wan mikmat niliang yang government hi niliang administration da wan mikmat madam wa pun senyau ini ikatu kan itali kijinge yang kecnong buat kerpang kaya kijinge hewi to ko security concern madam hejui por le kami regional SP ni to police department karkaman kata kecnong yang imting smith i oto ile wong kapte i karkaman ini ong ini oto kecnong yang ini imi ini irki yang imi ini karwa po yang kan yang kecnongan mg sakita ki thau ki klo yang kecnong i halik pun thor yang ki mg kampaji pra kilometer nakani ki thau ini pra kilometer hadu wa sakita ki area citai ye ong ini oto wa kamu mi iktin lene kwa pun clear ini oto kata thau kita ki muthaseng kuai kita ki thau ter citai kata to thau to paki paka mango ke yang ki mukro base kerkam ka map yang ke normat senang madam ko yo ina ka office yang ka Jantia Hills Autonomous District Council kerkam ke notification ko ada penmi ki DMI kod ki slah i ye man madam mana dep kini boy dang usumit i pile kerkam ki notification ko ada penmi liang ada Jantia Hills Autonomous District Council da ai ko da kadau chia ko ya upur ang yang ke normat senang mukro jimut nado ini terterlai kut ko boundary yang senang mukro kut ko hadu muthaseng kuai yang i kut ko hadu muthaseng kuai ye wong ini yo rap chia chuchu oto katai wat katai bit house yang asam ubu kai dang hap ko chapo u boundary yang kecnong mukro karkam ka map wo yo karkam ki kot kisla ki wo yo i naka ka office lene ka council ko to upai khandau ku chiap ye kudau ini le oto ye wong ini base i de biang i kot kisla madam hewi to wa karkam ka map ka boundary yang kecnong ko da approve da ka Jantia Hills Autonomous District Council wa ye kwa kudau ini pi madam kamu ada persnyawi cepi yaitu waka police department let nepor cipor dep semit i cepi le warkat kam kani notification ko penmi da ka sarkar Assam ko approve da u Sri Edi Pandit UIS woman hijau por le kam chief secretary yang ka sarkar Assam how to snem khatkandei pak san pui kat kam kani ka notification ke nomor TAD/R/31/50/148 dated 13 April 1951 wada approve do Edi Pandit umanai jipor kam chief secretary yang ka sarkar Assam hitipor madam de emi kini kopi i kedau chiago yaki boundary yang ka block 1 kedau chiago wala rapat ile yaka map yang ka block 1 block 2 le emi kopi i madam ne ijui por le police department emi kopi i kedau chiago utawa heini de kedau chiago to upur ang yang ka block 1 kamap yang ke block 1 wada approve do chief secretary yang ka Assam hitipor nem khatkandei pak sam hui da kedau chiago to kut ko hadu kermi ni jingmut katai ko kermi madam ham cakmat ham paji cakmat na katai ka muthaseng kuai jingmut katam katai ka boundary ko ada approve ko ada da ka Jantia Hills Autonomous District Council i kam ko chnong ko permi go to kut ko hadu muthaseng kuai katai kermi to ham cakmat citai te ye kon ko ka jinge kam ko chnong yo yui chemi nei por wat umi ka tu rai ketua boycott election untuk senyau pela pi ni yang pi umi kemati ke sarkar le utawa ketua to ke last option ni madam sir ketua to ke last option ni penta yang kecnong ni por da ud yami kam tam he to taga klo em hitai ha salang ni por da yu pi le digidur wat usar je pasal da wan inspection wai wa da yo ile kopi ning ba ki kilat ki to pa ning ba ki RTI da yo i ka sus da yo ile kopi utawa wat ha ketua report le kadau chiago da kadau chiago utawa wat ikata ke jing tebe anyong kata ke Assam itai jing khlem go gitu kita nyitai ke deforestation wale gitai to man go illegal activities kiyong ga West Karbi Anglong Autonomous Council heju ipol le tu report da yu ile utawa hewi to kata ke bid house yang ke Assam hitai kata to man go da kadau chia vale tu report base kam ki kor kisla ku emni to base ka heju ipol le wami kepada ke sarkar le administrative le do onggi utawa katai to man go ki illegal construction ke jing tebe an ke yong ke Assam woto hapo uput wang yong hapo boundary yong ke dor bar chnong te base kat kam kite wi wa ku bi to ke jinge ko khmat pa chemi to lengba em kata ke bid house ke yong Assam em hitai haklis na ro hapo upur wang yong ke dor bar chnong man ko chitamba man ko kam ite u chi lene man ko kam ite u ki u sunrum em hapo khmat
yong i kam ginong chong yong dor ba chnong mukro ki kan yong ka chnong mukro kam ong atne ndai pupra persen to ki wore puriang i kilangka yong i kibukar kilangka kiberi kirisa yong i em kita tahu hitai hapo upur ang yong ka chnong mandalai citai to ki kan yong ka chnong lai ten lai im lai sesa agi lada rep kila larkit kiu kubale chakso agi hakata ki bid house yong ka samitai larkit kiu sein la larkit kiu sunsar la uman kam ki marep kat no lei larkit i ka den thang ding madam hapo ka chnong yong i 74% to dang penem kami ya gideng thang dang penem kami gideng thang hau chat utui kano lei i am kami gideng thang tham tam katai sta to man go flow yong kachnong what approve daga details autonomous council kumban si tu ipi madam ni haka khat artrik marsin yo priang i gani kisti haka khat wei trik haka khat artrik jong badai baar ngila depan smith ya gani ka sti lengba i sar j pasa i ro ngila depan smith gani kisti ban ai hadu si akar kajaka ban set up ya ka BOP hangtei hamutha singkwai ban ngila kedeuro ya kine kiput ki ang jong kata kajaka bangila depan ai pada kane ka sitiru bangila smith dengbai RO haka kat artrik ngila kedeuro ang ta ba lada ka sorkar lene lada ka kibor ki badai pej idang don kam shu ya kajaka nagliang jong kedor wasnong ngikloi ban ai shu ya kajaka Wah, jadi sekian tu tok hidup persengit, tangwa ngami opor persengit. Ni pak udah MG kelompok regional committee was developmental work ulai sikmat. Kan persengit. Tangwa kau boleh. Jadi problem udah penyu, udah submit pihak tu solution tu segi ke mana sini. Cuma tu world tabun. Ia tu dadap iklam lagi senang dah submit kia ke tahu ya ke set up ya ke police outpost hai tai mutha sangkwai ko dang hap ko ke chnong yung thi kat kam ki map ki kat slai yung pi bro dan akhirnya nakliang yung nga yo kurpa ki additional SP kaliang ke police department la yo aging che halor kete kamon ulai skmat kete yo lada ngayo jing woro daw solve ki lada em kete tai woro daw biang lut ki lada em ke BOP la ni ke outpost apa mutha sangkwai nakaliang yung ngala yo ay kate wadaw e ke jikri ki pajba wa ki penar ki em lai rep lai riang style yo ke jing singai ni te ki wan ni sini la yo jing suk yo solve ke penar problem ngakerpan kaliang was additional SP open chair lor te ya ke jing set up kate ke police outpost ni ba ngam em yo e ko kate kam ni ba udang hak ko ke chnong ke mukro apa berat chnong yang mukro muta sengkuan kamana ong ni chnong kat kam kot kislau submit pi ngadio examen no ko yo no ke district council la wa chna ke kamap la daga survey of india kat kam tu notification wa ke declaration ni schedule yang area ki wahap sini wa cita wuro da em isaga site dong pi yo pen em kita ga sungsuk sang yang ni chnong kamu dia gini for dapla nakaliang asam la cooperate ki na ini la cooperate ki dia kira kamlang teman ke election la man sukses tengok keju hi gini la emjing kermen no wo urlong ke kam kamu kwa pi kichnong ni ba sisin ban meng kat kam jing siu thu nga lu em ke outpost ni tai daw e ga service ka jing da ke jing song sing iki bru ki walai rep lai yang sekalian ga WM cepok dispute area wa cekani ke thai ke ko ngai de sing thu wi te ke jing ke kam na kaliang government de lai ke chkman boto WM tang ni election mare dep ni mesti bi yo dep tau e ko ri pi nomon le ba ki chnong le em kam yo chong mel si sien la dau chong ni si ma Armen au lai ga chkmat ai rap kam sman ile nakaliang yung ngale yo kular review ule sman. Regarding the creation of border outpost, we invite the suggestions from the Darbar Shnong, the Vai Shnong, to submit the papers to our office, and we'll take it up with the higher authorities for further action. Kia ki la ni ka jingsem jong ki nong shnong jong ka shnong bukro. Ya kan ni ngatrai i sa ESP ru ila batai mentan
Ba invite ya barok haji ki jingdan kam lani ki jing snow ya kita ki jing syam jong kisnong maka mi kan liang kham tam ya ki brio bat khanam tam bandubyo bandra ya ki mi ki jing dawa namar kala don ru ka ba jing dawa jong baki kwa ya ka outpost ya kini barok haj nakaliang jong tang hapon district nimla ban shim ya kan karai nrai ya ki tu ki kot kisla kham tam ya ki tu ki bakila ai na kasnong ba ngakermen kin ai yang ai ya ka baki ya iskepri yang ada kan ni kot ke bai i peni ban lai kran hang ni mentan kenang bang ngirung inyo ban ra ya kan ni syaka sorkar bat ban pediru ya kini kijing dawa nakaliang jong kasnong ngatrai kijing don kam ka baningkong kadai kijing terwa nakaliang jong kasnong ya kata ka jaka ya kataru ngatrai ka bahaba nakasnong ladangi ai ni ya kata ka jing hot mo baki keluar terwa ya kan ni ka jaka kenang bang inyo ban ya chakmat nama klem jo ka jingya sutu ka jing tho na kaliang jo ka snong ru ngingin numla bagi yo ban penya ya kan ni syakmat ya kini ki kam ki jam barok khaj nga ai ku blai kham tam ya ka darbar snong jong ka snong darbar jong kan ni ka mukro tulun hi barok away namar men ha kan ni ya kan ni hapor balong election kalayak loy ban chimbenta ban ya snow ban ni ban ya tre rengkat ban ngihi banyo bayakan ne ka JHADC election bakan ya bet kan ya junti bat kumbakran ba pasa badairu I dongpet jong kan ne ka area mangikhat mo returning officer jong kan ne ka area ila ong bakibun kinong wan chong snong tiba wan man khat kin kebun kan ne ka pni ya ka jings camp ya ka jingbut jing perkhat bat ka jings camp jong ka snong mukro hi banjit ya utaw nong mikmat ubabiang tinga ai ku blai ya kinong nong yalam snong barok khat bakilay simmenta bat bakilay nget ya kijing ya kren bat kijing ya pin snow thu nang bangin yo ya bet bakanum don kanu kajing thut hapreng ndai tang hapo election ndai hapo snong hapo thau hakalon order situation di brokwe tinga ai ku blai ya kim dai tang ya kirang ba ndai ya kini ki man bay man pa barok khat ki badan hang ni ba kinya bang ikmen bakan ni kajing ya tray lang rengkat kan wan ra ru ya kajing job namar baklem de ya tray lang bat nakaliang jong ka sorkal bat nakaliang jong ki nong paj ba hi kamju kan ni ka kam kan num urlong ndai da kajing ya sutu bat kajing ya tray rengkat ikmen bakini kajing dawa jong pi ninla man pintuan snow shapo kisnong shapo ki sorkal bat chekini ginong ya lam kamat bat bakan ya bet ya denti kumju krang bakan light bakan yo kajing suk jing san hakasnong hakathau yo kajing suk jing san haki brio barok khat tapi yo banya tre yakta mar kumbaki ong kedan ki jaka jong ki be rep ya riang kadai kham sha jengai ti kani kadai kajing dawa banduk yo kata kajing suk jing san banduk yo banya rep riang da ka basuk ka basan ba ka papale kajing mo jing khat kani kadai kajing thu na kaliang jong sarkaru bat kadai kajing thu na kaliang jong snong jong kathau jong pi hi brok